Айсерес – село в долине одноименной реки, 9 километров от Судака. Одно из самых живописных мест Крыма. До войны здесь жили около 1500 человек, теперь чуть больше 500. Видимо, Айсерес до сих пор так и не оправился после депортации 1944 года, когда практически всех его жителей выгнали из родного дома. Но вот уже много лет уроженцы села и их потомки каждый год возвращаются в эти места, чтобы увидеть друг друга, познакомить между собой своих детей и внуков, вспомнить прошлое и поговорить о настоящем и будущем. Yılın devamlı birbirlerini görmeyen koydaşlar, görüşüyorlar, birbirlerine seviniyorlar, haberler alıyorlar. Ama böyle cemaat toplanan yeri evet bir medeniyet parçaları da oluyor. Bizim istidatlarımız geldi. Kendi koydaşlarımız, başka koydaşlar geldiler görüşmeyi, hayırlamaya, Allah sağlıklarını versin. Biz 91. senesinden beri her yıl buna geliyor. Koy görüşmeleri o büyükten büyük bir halkı toplagan, halkı tarihini bildirgen böyle bir gerek işliler. Koy görüşmeleri elbette bizlerini birinci öz vatanımızı bilmek için, soy akrabanı bilmek için, elbet koydaşlarını ve öz tamirlarımızı bilmek için pek gerekli şeydir. Men 4 taraftan Ayserезле oğlum. Yaşlıktan her yıl gelem bunda. Butun yıl bekleyek ne vakit bugün olacak. Onda gelir bakarız. Dede kartanağın koyu. Bizim halk bilsin uzun tamırları. O sebepten işte. Как уже стало доброй традицией, встречи начали с традиционной молитвы. Где крымские татары, там и их песни и танцы. На протяжении всей концертной программы айсересцев радовала и заставляла идти в пляс музыкальная семья Куртаметовых. Несмотря на то, что практически все айсересцы сейчас не живут в родном селе, каждый год они не пропускают встречу односельчан. И с каждым годом людей на них становится все больше. Bu köyden biz aslı çıkmadık. Soysoplarımız hepsi uzakta bakalım ama endi görüşüyor. Ben 92 yaşındayım. Allah daim halkımıza mabetlik versin, tinçlik versin. Birbirimizle görüşüyor, sevinçleri. Kim ağlay, kim güley, buna bile ömrümüzü geçiriyor. Mutlaka gerek, yalnız Ayseres görüşüyor değil de, her bir kayıp olan köylerdeki adamların sağ kalan soyları olsa, onlar da toplanıp bir yerde. Olsun bir tane taşçı, soy sopuna bildirsin. Orada onların ana babaları, soy sopları yaşayıp geldi, tamırları orada.